Odavno su zamijećeni iz zraka. Svako njihovo dežurstvo piloti nagrađuju pozdravom. Čujem zvuk i ja odmah otrčim do tarace i onda mašem. O, super. Ali ti piloti mašu? Da. Kako znaš da ti mašu? Lijepo ja to vidim. Trogodišnja Nora i sedmogodišnji Filip već su ispratili na stotine letova. To nam je bilo jako onako zanimljivo, zabavno, jer djeca bi svaki put dotrčala na svaki zvuk helikoptera, svaki put bi nas pozdravili, tako da smo mi krenuli ozdraviti, to je postala nekakva tradicija. Upravo zbog te neobične tradicije piloti su napokon i upoznali svoje male navijače. Dobar dan. Kako ste? Tu sad Filip i Nora da ih upoznamo uživo. Malo su prošli kroz helikopter, Filip je već izrazio želju da postane i vojni pilot jednog dana, mi ćemo ga podupirati u tom smjeru. Zato što se osjećam ko ptica i sviđa mi se pogled iz aviona. Čuju ga iz daljine, prepoznaju mu zvuk još dok je daleko u Bračkom kanalu. Ne može ih se zaustaviti po danu i po noći, tako da skaču iz kreveta. Pa imaju oni svoje signale, navečer im mašu sa crvenom lampom. Helikopterska postrojba iz Divulja nedavno je obilježila 29 godina rada. Ove godine imali su među ostalim i više od 400 hitnih medicinskih letova. Svaki let nam je bitan i svakom pristupamo maksimalno profesionalno, sigurno ponaosob. Također, dok su letovi, znači mali beba, male djece, izrazito emotivni, trudite se da odraditi ga što brže u bilo kojim meto uvjetima. To se uglavnom svede na nekih 10 minuta, dok mi provjerimo meto situaciju, dođemo do helikoptera, napravimo nekakav pregled i pokrenemo helikopter sam, zagrijemo nekakve sustave. U principu u zraku smo za nekih 10 minuta. Ekipa eskadrile 395 odlazi na nove zadatke. Budući kolega Filip za sada ostaje prizemljen na istom važnom zadatku signalizacije i pozdrava.